wenda omala biseera byo kale masitula bukyongu masa kiboneka tonenda yenza kole ntya kubona obulimba obuswise mu bakazi wambuwa olunaku nti gonawa omugumaza gwotawe tomugumaza muleke yabo masitula sonkobera amasimu okusinga bondeka netangala gonawa omugumaza gwotawe tomugumaza muleke nyabo masitula sonkobera amasimu okusinga bondeka netangala sho zekyeimaso obunu omukwano omusibu musi Uganda niwoba ni sente nguli takwenda omala biseera byo kale masitula bukyongu masa kiboneka tonenda bulira yenze kole ntya kubona obulimba obuswise mu bakazi wamuwa olunaku ti bonawa bambe bali kuba kwa wa media oba bali kutogobera ngo bona mboze ife bami ku YouTube kirungi kikirizamu amani bambire twide mu ngeri ya vibe ngeri nabasubiza nti ndi kujja kutyazako ku Lee Chain omubi mbabi Lee Chain ono amaze ibanga nga akuba music era nga nomukubembya abakabi bambe mu busoga tubenga tufunanga time akuida kwogera ku naye gano ku music ge ekintu yakitolawa ya inspiration yavawa akitusisawa ebiroto ebiri bitya ayenda kubaki okutuuka recently nakubye nti nondi n'okumukyaza kuwaiwai media Lee Chain ono olusinkwana ye emirimu gyange egya charity okuyamba abantu era nga ntera okwogera nti Lee Chain ali ku kamera atera okunamba kuyaba ku kamera twatambula ebiseera by'obwire ni weekend yaje yakuba abantu emuziki era nga musada wa maani akubye music mu bitundu ebyebusoga atambula yajja ku mu bitundu ebindi Kampala akuba ajja wakuba era tidi oba kuliya oba kali kufuna mulimo aye nga musada mukubi nga tukali ko yonga Lee Chain gona watukaire mu kubule tandika tuna gonawa omugumasa gotawe oyo tomugumaza muleke gonawa omugumaza gotawe tomugumaza muleke nyabo masitula sokobera amasimu okusinga bondeka netangala gonawa omugumaza gotawe tomugumaza muleke akubafwa eyo lyemba zekyemaso obuno omukwano omusibu musi Uganda walira niwoba ni sente nguli takwenda omala biseera byo kale masitula ekyongu masa kiboneka tonenda walira yenze kole ntya kubona obulimba obuswise mu bakazi walira wamuwa olunaku ti Yoliku waiwai media ndi Yazid Yolisigira owaife besade obikado ngawe mbakubye ni Lee Chain Lee Chain tusangere kwa waiwai media okale baba kamgemere kwa kazindalo mfuni omukisa okukyaza koko mbe ndogera ku Lee Chain nga bakuwiranga buwulire nga nkanto lisoba ku kamera nti oli mukubi wa muziki Olisa abandi baye bakuboneyo yemutambulira nada ku mikolokolo ngokuba music so we now tukobere ku nga tukali kweyongerayo amaina goni wani agewaka era ovuirawa kakugemera amaina ganga amatuufu ndetebwa wakabibisen agechika deni amaina agakubendongo Lee Chain so owaimowa owaife obudwege nga kiri mu Iganga district olikuwa kumpi so twenda tukobere watwala wekironeleze ekyokwemba oweme muli bembi nze okuviira irala inumere omuntu gwe bangwirikamu yali mwembi yali musada mwembi so okwemba kankobe nti kizaale kiri ng'ekyali mu musaayi yali ayemba enemba yali nga kuba studio banga wamba iroba wangoma mu byalo eyo yali musada wa gita gasuna gita ebiseera ebyo bo okusinzira ku history gwe nali mpulira muntu gwe bangulikamu ebiseera ebyo studio died kalina kwinjira nga bo obali bwa kugita basuna bwa gita dino gali munkumwe gita ne gali munkumu nga debatero okukozesa okay so
tukobere ku isomero watandikira music ono watandikira ku isomero oba ng'okaali no? Nze okutandika music najja okwingira primary ng'okwemba nkwenda era nga kuva butonga ekitone kindimu nga mpulira nende ino okwemba era nga ne banange beebuuza. Twenda okutukobera mu primary wenigiranga mu byakwemba ku isomero oba garapinga nga mungira ng'ojja ku isomero? Ku isomero naye nenigira mu byokwemba MDD ngambaamu ino kuva mu primary paka mu secondary nga MDD njibaamu ino ngambaamu nga performinga buli kimu kyenigiramu entertainment buli kimu kyona kyona ngambaawo. Okay, tukali kweyongerayo okusomako wajjawo wanvuku? Okusoma kwange tyajja ino wawanvu ino okusoma kwange nakoma senior 4. Wakoma senior 4 bakutiikira? Abe bakutiikira mu music? Ekyo kibuuzo kyombuuziza kiwavaayo nga nedda okakasa nti abazaire bange sente tedaaliwo bulungi bambi. Tedaaliwo bulungi so nze nabona nga kyesente kiremye ate nga ndina ekitone kyange ekyendidde nga nva nakyeinuma nakoba nti kantambuza ekitone kyange nga nzira kyakola. Okay, so ekintu watandika music ono ng'otoleko by'okwisomero omaze ebyokusoma esente diremye otandike otya ekintu okukitaamu vibe ekyokwemba? Ekintu ekyokwemba ntandika okukitaamu vibe nasooka nze mwene nasooka neetaamu akasente kwegamba nga buli mulimo gwona gwona ngulumbisa mboneke nga nfuna akasente nte mu music. So ekitone kya music nze mwene ezo okusinga nkitaire mu sente nga nze okuva inumere kuva 2009 deni wetaamu sente netaamu sente deni 2013 awo nabanga njoininga Amazon. Okay, so wena wali kujja kutukobera n'olwembalo olwasooka olwairako n'ebirira bambi olikuwa Wai Media ndi Yazid Yolisigira abakali ku subscribe, please go ahead and subscribe, like and share our videos. Ndiniri bambi toswala kugana gasiri aganu mobwire otekuna abalogo bana balero bakulyango obona wese kunirupiya dinedalero nga dakalambafu abantu basobera kugumasanga ayenga takuwe yaleka mwenda yajani chopo weire tamweguya balioti babufuza balimbirisanga ayenga tabawe nga kulwa kitonkobero kusinga bondeka waya nedichemuka bonawa umugumaza akona akemba kali chain akagonawa era esobola okuba nga eyo ni emu ku video yasooka okukola era olwemba olwo nga wolubwaine neddo kunembadde yali yakatandikira kwa irwagema mu babiro ino era olibona yali akaali ayo olwemba lwagemayo olw'endongo yagitaamu ne message yali mu lwemba olwo. So Lee Chain weni wano tukobere olwemba kyo olwasooka? Olwemba lwe nasooka nalwo balweta gwonaawa. Lwe nasooka nalwo ate lwagema omu babiro yabanga iti abantu balwende ino kwegamba olwemba olwo najjo olukola nga ndi mu kyalo. Olwemba olwo lwaningiza tawuni. Tegeeza kyo oteno lwakuingiza tawuni? Kyendi kutegeeza olwemba olwo engeri gye lwatundamu ino lwaleetera okuba nga abantu bankoba nti be tosaana kuba mu kyalo olw'ekitone ky'oli nakyo olime ntiba mu tawuni. So abutiwoovu obwoimwe noida mu tawuni obulamu watandikirawa? Okutandika obulamu bwange nga nviire mu kyalo nali ni mukwano gwange yali angemera video Amazon. Kuba gwe nali nga ntera okuwa emirimu gya video nga nankolera video kunemba dange twabanga tugemagana naye yankoba ati Lee Chain muna n'endroid obe wano tandika okuba wano nga ogemagania music awamu n'ebindi ng'ojja ngoyega ebindi like video coverages okukuba ebifaananyi ebyo bityo. Okay, so wena Lee Chain tukobere ku
wamala gwonawa waiza kulwemba ki wemala okukola olwemba gwonawa neizaako olwemba balweta nasiima nga lujja luty olwo ekitakufa kironda wuwonso nsikiriza baby olyoti bwakoloti buli lwokyuka otengesa kabina ebisenge n'atomera ate nga iroboozi lyo ofuganya malayika ekusinga kuguluka kalulu kyova nkusaaba ojaninse oponya obuwulu muwala omulungi ow'empisa. tulujja without wasting any more time tukobere womala kano waiza kulwemba ki wenamala okukola akemba nasiima nga nkeizisa kugwonawa neizaako akemba bakeeta omulere kanfuweefuwa omulere ekyana kyenalonda mukusooka nadagadaga ino nganooni omulungi gwenenda eyasooka yali nibwonso kyamalamu yali yetunda owokubiri yali nikateme ekyaniisa abazaire banemesa nalira nasabasaba katonda mpa omuwala mulungi abasingayo ndirira nasabasaba katonda mpa omuwala mulungi abasingayo ndirira nasabasaba katonda mpa omuwala mulungi abasingayo kanfuweefuwa omulere ekyana kyenalonda kanfuweefuwa omulere ekyana kyenalonda kanfuweefuwa omulere ekyana kyenalonda kanfuweefuwa omulere ekyana kyenalonda kuno kwepepapa mukasonko kanakasano ketwasandanga mu buto nga buliwe mulinga kwamwera mezenda nemula omwana yampangula era zena namuteba toja kuzalaga nempanga nesene era kabite tiri kusuba wapana kino kinirira kitukula kiyotibwa kisokolo oboti bakalera abana terokoba bakaire betegeka enkoko n'embuzi ndeeta muna bebi nkobyetero bakobe ndikwidayo okubebaza okuzalira omulagadu kanfuweefuwa omulere ekyana kyenalonda kanfuweefuwa omulere ekyana kyenalonda kanfuweefuwa omulere ekyana kyenalonda kanfuweefuwa omulere ekyana kyenalonda okusooka nadagadaga ino nganooni omulungi gwenenda eyasooka yali nibwonso kyamalamu yali yetunda owokubiri yali nikateme ekyaniisa abazaire banemesa nalira nasabasaba katonda mpa omuwala omulungi abasingayo ndirira nasabasaba katonda mpa omuwala omulungi abasingayo okwaka wayi nasabasaba katonda mpa omuwala omulungi walira kanfuweefuwa omulere ekyana kyenalonda kanfuweefuwa omulere kyambala matembe ekyana kyenalonda kindaga emirembe enembwa eyemba this dog can sing bambi tuli Lee Chain Lee Chain yono tubetuba naye aye nga tidi nga ine kitone ekyamaani kiti ayemba yakikubeeyo aye nga omuntu yamutera okuba naye bambi obangaawo nga bambi omuzalawa aye ate obonanga ensi emwenda bamukoendamu bamwetere ojja okumukola esimu yakati no ndi kujja kuperforminga idinda ano ndi kujja mbale wamukola esimu yakati tulipalisa ku mikolo aye nga so ena interview enkoze empeeza eno mukisa okutegeera Lee Chain nani yenkolagana naye buti ntegere kuba ndi bona ngo talented ene banana dakabi nenda kubuuza lwaki oyemba ino ku mukwano ensonga lwaki nemba ku mukwano kuba kati omukwano nogusinga atusumbuwa munsi muno buli lunaku abantu banoni abagalwa enkyo naigulo buli kiseera omuntu alina kwegamba story dona edisinga situlese kasize kusumbuwa abantu munsi eno mukwano love ne kasinze kusumbuwa munsi eno wena love ya kusumbuwa
lava erina okunsumbuwa ameze tali muti zena ndi muto ndi n'omusaayi nga lwaki tensumbuwa eriyo yewamenako omutima nkaali eriyo yakumenako omutima tebula wena wamulekera awo bakumene tebula yamena mutima kyova obona nti buli lwebaayo omuntu ng'amenya omutima n'olwemba lwidiraawo mu kiseera ekyo abakazi bakabiti oba omwemba mu olwemba aya kaita bakumene yejjira na bijja aye abagiire bati nze zeena aba andekeire ekintu ekiri kunongerayo mu maiso kyokola buli waja ajja n'ebizibu bye ajja n'ebizibu aye nga nze mba nsigaiza olwemba nga luli kutambula nga ndi kufuna sente ampe isomo. Okay, so when now Lee Chain breakthrough yo lwemba ki lwokoba oti no lwemba olwakuyamba buli muntu nakutegeera tutuyidi oba gona wanga wokobye oti yakutola mu kyalo era gona wani yali breakthrough yo naye yabe yakaji ensi yana yatandika kutegeera ati eriyo emwembi omutwe bamweta Lee Chain yena aliche kuba gona wa lwali olwemba olwandeeta abantu okutandika okuntegeera nti ndi mwembi then olwemba olw'omulere soko igule bakutegeere bulungi nze oidinga zena oba irombuzeeko mbe ndikulowooza nti ndikwagana muganda oniwe okay olwemba olwa gwonawa lwo lwandeeta abantu batandika okwebuza oba nkobe nti olwandeeta ku siini abantu okutandika okumbona okutegeera nti Lee Chain mwana ayemba then olwemba olw'omulere n'olwemba olwasinga kuntunda lwantundira irala buli omu yabanga ntegeera. So sofa olina enemba wonawo enemba nga imeka saawa eno kati bwendogerera ndi n'enemba ediwera 20. Yes. So tukobere sofa music yo ayemerera wayemerera aliwa music wange wayemereire abulamu ekintu kirala abulamu omukono ogumuwaniramu nsobola okuba nga mpushinga music wange kuba nze kyendidi music yetimanga omupushinga ng'omwembi ng'omwembi omulala ezira ngeri gyosobola pushinga music nga ozira mikono gindi minene giri ku kuhandolinga wansi eno ozira management management saawa eno nzira lwaki tofuna wainuma awo eriyo yali ayogera ku ninze twayogera naye kale twayogera ku naye nga ali kusuubira okuba nga asobola okumanaginga double kick so kati oidi management webayo omuntu eri eyanconnectinga nabo wabaawo omuntu mwene osooka bamuleka idi bwamupapira ino kwegamba ayinza olowooza ati suubira ono ali kumpapira ati kiboneka ayenda bamanaginga mangu abitewo amala awete so ayi tuweneko kwaba embi bangi bakikuba nga basira kuba manager so oba oli tukoba oti bunafu bwaire mwene ng'omuntu benga nze omwembi nzira bunafu mu music singa nali munafu singa saawa eno tikawulikana singa ezira n'akantegeera singa ezira muntu akantegeera right now aye ngezizaku okupushinga music wange mpola kale nemeireku. Okay, so tukobere ng'otwaireku abakazi botukobye otoyenda ina abakazi kikyofunye ekindi mu music kyosobola okutukobera kuku tukola ng'oyenda ina abakazi music kyabakazi beba wayi kyabakazi ekyo muganda wange oli bakita okobye ng'ofunye mwina abakazi abandi bakudisappointinze kikiri ku likodi so zandikwa nti okutuka ku abakazi bogire ngo ogwangana nabo ki ekindi kyofune mu music ekisinga bukulu mu music nfunyemu emikwano n'ekisinga bukulu mu music kuba awali emikwano mu music ekitegeeza nti waliwo n'okufuna ebirungi waliwo n'okufuna ebirungi ekisinga kuba kirungi ino mu music kuba na mikwano n'okuba n'eriina ng'abantu bali kutegeera abambi tukali kwa Wayi Media ndi ni mwami Lee Chain omwembi owakabi oyogera mu busoga notagira ku Lee Chain music wa busoga batamutegeera bulungi era Lee Chain posters edisinge dabe embi wano
adibako era n'abembi ab'e Kampala bambi abanene abayenda oluisi abembi abato okuba backing up ojo bonanga Lee Chain yena atera okuba ku posters zino kiraganga w'amaanyi ta performingira mu busoga mu nkaga bula amala yafulumamu era kiro kimuyambye n'okumuwa itutumu era nga ayita fali y'amaanyi no lyatere ku music wa busoga ni ku music wa Uganda. Lee Chain nganka ali kujja mu bizibu byofunye mu music nkoberako ku project sawe ne diriwo nemba kyempya kalole ku naddo diri kuba ndo walese abadde ojo okuleta sawe eno ndinawo enemba diringa ina ndinawo olwemba olwebeta kolinize nabawo n'olwemba yangu watuje nabawo n'olwemba balweta kubamu nze byange nene kubamu yeah. Wankobo ida kumande Chain nalinda omutima gwewuba yense nakola ntya ino lafu butonde nasalibwa tikiti zanna nabonerawo ngeri kumanda show otakyeta kisunde utuba kachanja uyasandiro perani baby kodemye baby yangu watuche chine chimotoka chikaire ngatolugendo luwa tekisika kunona oli ne bedde mukwane nungi ayiro nkoyo abakaziba kutyawa ebigambo byokolesa unaloza ntu edi okuwana omukazi wa mugalaafira bakuta ayira ojo bonanga wena bali kutyawa so byalaafu laafu eyo ezere byalaafu zinawanika so tukubira mu kolonde Chain oli mulungi munange ndowooza ku laafu yeno olimu ebirungo kyododo kale wabitirira walira Chibuli chambo nkuchawe no umunange niwe gwene ndawulira wano kolinise ebibyo biwaire wai unine birungo mulafu twaida kwaidosa matali ekiza kunona zene bado ngeba mukala mboli ne birungo ezira kusinga ayira abakazi bakukyawa omukazi ni woli muwana otya tibayenda kuba wana bayenda sente kolofu ne sente ayini woli kamboli ne birungo oli mulungi otyo oli batako wa bayenda gano maja tukube wakani wazira mubi wano ubona abakazi balungi we muniri sobone bwayaka asinga kukoloti wazira mubi wano ubona abakazi balungi we muniri sobone bwayaka asinga kukoloti show lwacho mwesamba atenga abe yaleka n'abangi kino kubuusa oyo mukyala wo oseino mufenga wai kubanga embwa nakaye nekitibwa kye wula wasaba kagaita kalungi mbuwe ebizigo mbuwe engo yagule wai media omukazi ni woli muwa buli kintu era ajja yayenda abakazi basiima nzeri kyeni kankobera abakazi basiima era iwedo enemba yembanga dakutunda kuba bivulo ofune sente ayitolowooza mbu omukazi ojja kumuwa buli kintu abe munumba omonga yayenda kwiwe era omukazi bajja kujja bamulimba eyo eba yakusinga amutemu ebigambo iwakuleke so ebyo byalaavu leka kubaawo mbu olina laavu ningi wemayire ku mukazi abakazi aida ku disappointing ate ng'omwenda ino laavu ekukose too much love is bad omuntu wakukyawa kusobola n'okulaluka so omukwano omukazi niwo bwomwenda ino muge 30% 70 ogesigalize so eriyo akayaka akayaka ziti tega tega so tukubire mu tega yes
Kaspa sembera nkukobere kwekindaza wobozire itima weno nakiringamu nakwegombeira muka gwango kali kito kito ganande wakulawo nise nkwogereku bone iwe bwokula muka gwano nerabira buli lwakukona kwendulu alalala ale namutega nkwale tega namutega nkwale yewe bwalina makulu nowalayi ndikugemolwita namutega nkwale tega namutega nkwale tega bwona makulu nowalayi ndikugemolwida namutega nkwale namutega nkwale bwona makulu nowalayi ndikugemolwida listen wanange Lee Chain Yes baba. mukubye music music omulungi bambi era nze ndi musimu nga YY Media era kukyondaze za ndikuja kufunanga akaire nkukyaze tuwayewayenga munku n'abantu bo oyongera okutokobera projects empyaka oba oli awo n'ebizibu ebindi otukobere management n'ekizibu kyo oli kwena management oli kwena manager okuyamba kizibu kyekindi ng'otwere ku management Ekintu ekindi unembye enembe dindi abantu badenda but abantu babanga bagezaako okunsaba launch tutegeke kolayo okulunch kwegamba enembe dindi badiyumirwa datu kanga n'ekiseera obanga diwakwa nga tukoze launch so nabanga nzira busobozi busobola akola launch ekyo kyotyenda kukirimba obusobozi obukola launch nga nze omwembi mbuzirayi nga mpulira neetaaga okuba nga njikola n'ekintu ekindi nsaba basoga banange bongera okuwagira olulimi lwabwe Uganda yona abali kubona bangi ngotwe kunabasoga ifa batubona bangi banje bongera okutunda olulimi lwabwe nganze nze nsobola okwemba Oluganda okwemba Olusoga tikitegeeza nti ndi kwemba Luganda aye mba nenda mpulira kuba na love nje eri olulimi lwange tribe yange zena nsobola okugitundaku ebenga edindi so nekyo kyenkoba bukobe nti abasoga muwagire music abo bona bemubona abamaani bona basooka nga ife era bona bantu nga ife era twena tusobola okuba abakabi ngabo yes okay kale ibonsanuisa abandi beda kuloba akati tondayo ko buyambi montemu kwa amani mufulumye video dene embedo bicho ayo tobyogere nako tobonanga abantu bali kubona no kale anyway bambi oyo nabe Lee Chain Lee Chain akasala katuwaireko Lee Chain akasala katuwaireko era nkawo comment ndakufuna akasala kandi de nkuchaza oidi ngiri yemba mu bize we no ndidi kuva kuncho oli kunenda inga mba bize we no chidi so olenda kusiona akagamba kasemba kanda sibulaku n'ekintu ekindi kyokuba YY Media nti ekyobuyambi ngokabe bano nti omwembi omulala TMala so webeeyo omuntu ng'abonanga faine ngombo inemu nga kucyendaze kuba kucyompuliremu nga nsobola okuba owakabi nemu abasalawo audience nesalawo nga nze omuntu tisalawo okay Lee Chain awe nawo abakwenda namba dili ku social media obo osobola okugisoma abanenda nsobola basomera namba someba namba eri 07033 91 98 and 9 namba eri ku WhatsApp namba eri on WhatsApp je nkozesa ku WhatsApp performinga kumbaga ni kumikolo jona performinga kumbaga ate tinekyo kyonka ekindi ndi musada ngotwereko okwemba nino omulimo ogundi nkube ebifaanani video coverage emikolo jona birthday parties graduation wedding introduction byona mbikola byono ogaitira byona biri mu video coverage n'ekindi ndi kutwala okusima bambi eri abatubona ntambula ni YY Media omukulu ono banange musima kubanga tubiteeyo abantu bangi bayamba bana tusiima obuyambi bwaimwe mwebale kwerekereza omuntu okugamba akasente kene yerekereza ate mu muntu gwataidi guba mutima mulungi nsaba Katonda abayirizeewe era mutakoowa banange esebo kali bambi tujja kuswikawo bambi abe Lee Chain omukuba abembi abakayi mu Busoga ali kuba ekintu enemba mudiwulire
ndidinda kufuna kayi onako olundi mukyazemuku tuwayiwayimuku ayinga ekizibu kye management ayenda manager kubanga osobola okumanaginga namba eri okwo yakobaire woyenda okoleraku emikolo ba video coverage ku graduation biki n'okwida performinga eyo bambi namba ndala eyo okolesa tujja kusulika wano bambi nebaza bwebaze abatugoberera abo nemboozi dhaife this time ndidi na mu music bire byebikangabwa bire ebyo abuyambi rero mbiresemuko nakale katwemberembe muku wano of course weekend katwembeyembe muku so mwe bali kutuwagira YY Media bambi mujye maiso no kuwagira abakali kusubscribe please go ahead and subscribe like and share our videos. Echemazo bono omukwano musibo munsi Uganda niwo banisete nguli takwenda omala biseera byo kale masitula buchongu masa kiboneka tonenda yesu kolentya kubuno obulimba obuswise mu bakazi wambuwa olunaku ntibe bonawa omukumaza otawe tomukumaza muleke bonawa omukumaza otawe tomukumaza nyabo masitula sikubera amazima okusinga bondeka ne